Biz дагы эле келер чакка мисалдарды алмакпыз. I will and I am going to. I will and I am going to. Ушуну биз азыр карап көрүшүбүз керек болуп атат. Мына will and to be going to. Ушунун айырмасын көрүшүбүз керек да, the difference. Will, going to. Негизи биз билип алышыбыз керек, келер чак дайыма will деген жардамчы этиштин жардамы менен түзүлөт. Will, shall да бар, shall көбүнчө британиялык вариантта түзүлөт, ал эми will бардык жактарга алынат. Мисалы үчүн кыскартканда апостроф 2 l коюлат да. He will come tomorrow, she will come tomorrow, I will come tomorrow, you will come tomorrow. Демек, бул жерде көрүп атасыңар, эртең келет, эртең келем, ал эртең келет, сен эртең келесиң. Эми муну биз таңгыш түрүндө мына won't болуп айтылат да, won't, will not эмес, won't көпчүлүгүндө. We won't come tomorrow. Биз эртең келбейбиз. They won't come tomorrow. Алар эртең келишпейт. Ушул жерге көңүл бөлүп коюшубуз керек. Суроо бергенде will менен беребиз. Will he come tomorrow? Ал эртең келеби? Yes, he will. Жосо no, he won't. No, he won't. Эми кайра бул таблицаны карасак, бул жерди карасак, Sue is talking to Helen. Sue is talking to Helen. Let's have a party. Gel вечер өткөрбөйлү деп атат да. That is a great idea. We will invite lots of people. Эң жакшы идея экен. Биз көп адамдарды чакырабыз. We will invite. Деп атат да. Бул жерде will, кыскартылып will. Эгерде бул жерде мынтип атат да, when we decide to do something at the time of speaking. Ошол сүйлөшүп жаткан учурда бир нерсени чечсек, биз will менен айтабыз. Көрдүңөрбү? Will. We will invite. Ошол учурда эле айтылып калса, анда биз will'ди коебуз келер чакка. The speaker has not decided before. Бул ал жөнүндө мурун чечкен жок. The party is a new idea. Демек, бул вечер жаңы идея экен. Демек, азыр ушул тапта чечилсе, биз will'ди коюп сүйлөйт экенбиз да. Will'ди коюп сүйлөйт экенбиз, кыскарткан варианты болсо мындай. Эми кайра карайлык, булар кайра later, that day, ошол күнү эле кечирээк Helen meets Dave. Helen Dave менен жолукту. Демек, Helen эми айтып атат. Sue and I have decided to have a party. We are going to invite lots of people. Sue and I have decided to have a party. We are going to invite lots of people. Демек, Sue менен мен чечтик дейт да, ушу бир кече өткөрөлү деп. Биз көп кишилерди чакырабыз. Демек, биз көп кишилерди чакырганы жатабыз деп мынакей going to do something. Демек, чакырганы жатабыз деп айтылып атат да. Бул жерде мо going to be going to do something, to be going to. Демек, бир нерсени жасаганы жатабыз, барганы жатабыз деп ушундай которулат кыргыз тилинде. Муну качан биз эгерде боло турган нерсени чечсек, decided, чечсек, ошондо биз эме кылат экенбиз да, ушул to be going to do something менен. Эгер пландасак, ушу менен сүйлөйт экенбиз. Көрдүңөр? We use to be going to when we have already decided to do something. Helen had already decided to invite lots of people before she spoke to Dave. Демек, карагылачы, Helen Dave'ге сүйлөшкөнгө чейин ал чечти да, көп кишилерди чакыра тургандыгын. Демек, биз көп киши чакырганы жатабыз деп айтып атат да, көп кишини чакырганы жатабыз. Демек,
Бул жерде мынакей айырмасын карагыла. Бул азыр эле чечсе, бул жерде болсо ойлонуп туруп анан кийин айтылып атат I am going to. Дагы бир нече сүйлөмдөрдү бул жерден карайлык, салыштырабыз. Gary phoned while you were out. Болсо George phoned while you were out. Okay, I'll call him back. Okay, I'll phone him back. I'll call him back. Okay. Gary phoned while you were out. Sen жокто ал звонить этти. Жакшы, мен ага чалайын. Демек, азыр эле ушул тапта чечти да. Gary phoned while you were out. Yes, I know. I am going to call him back. Андан кийин бир аздан кийин сага телефон чалынды десе, ооба, мен аны билемин. Мен бир аздан кийин чалганы жатам. Демек, бир аздан кийин I am going to call. Мен чалам, мен чалганы жатам деп айтылат да. Демек, бул уже ойлонулуп, планданып калды. Anne is in hospital. Oh, really? I didn't know. I'll go and visit her. Anne is in hospital. Oh, really? I didn't know. I go and visit her. Anne больницада. Ошондойбу? Мен муну билген эмесмин. Мен барам, мен ага барам. I will go. Мен ага барып келем. Anne is in hospital. Yes, I know. I am going to visit her this evening. Anne is in hospital. Yes, I know. I am going to visit her this evening. Ооба, билемин. Мен ушул кечте ага барганы жатам. Демек, пландап койду да, барганы жатам. Дагы кийинки сүйлөмдөрдү да карасак, могу жерде ушул келерчак кандай колдонулат? Келерчак ушул учурчакта кандай колдонулат да, мына present simple'да да биз колдонот экенбиз. Эгерде биз жана расписание жүргүнчүлөрдүн расписаниясы түзүлгөн учурларда ошолор жөнүндө же болбосо travel arrangements биздин жана самолеттордо учкандагы расписанияларыбызды кандай айтылат экен да. Мисалы үчүн, we fly to USA at 10 o'clock tomorrow morning. We fly. Жөн гана we will fly эмес, we fly деп гана айтылып жатат да. Демек, эгерде расписанияларда болуп турса, анда биз ушундай сүйлөйт экенбиз. Кийинки сүйлөмүбүз they are going to travel from Alaska to Tierra del Fuego. Алар, демек, they are going to travel. Алар путешествие чыкканы жатышат да. On bad roads, we won't be able to get very far. On bad roads. Демек, жаман жолдо. On bad roads. We won't. Демек, таңгычы. We won't be able to get. We won't be able to get very far. Алыс кете албайбыз. Жаман жолдо биз алыс кете албайбыз. Will not эмес, won't деп айтылат экен. Демек, will'дин кыскартылып, анан кантип won't болуп айтылып атканы жөнүндө биз айтып атабыз. Бул жерде божомолдоо да, божомолдоо. Кийинки бул сөздөрдү да карасак, могу жерде ушул сөздөрдөн кийин кандай болуп атат да? Мисалы үчүн, after expect, hope, think, be afraid, probably. Мына ушул сөздөрдү кантип колдонобуз? Дайыма ушул сөздөрдөн кийин дагы, ушул сөздөрдөн кийин биз келерчакты коет экенбиз да. I expect we will have problems with bad weather. I expect we will have problems with bad weather. Демек, мен күткөм. Жосу мен ушундай болорун билгем. We will have
problems with bad weather. We will probably never want to ride a motorbike again. We will probably never want to ride a motorbike again. Biz бүгүн келер чакка карата сүйлөмдөрдү иштедик.